Ekitabo ky'okutandika eshura 11. Ruhanga okuhindahindura endimi z'abantu ahari Babeli. Ensi yoona ekaba eine orurimi rumwe n'engambo emwe. Kubafurikiire oburugwa-izooba, baareeba oruhita omu nsi ya Shinari baarutuuramu. Baagambirana bati, mwije tubumbe amatafaari tugoosye gye. Nahabw'ekyo baagira amatafaari omu mwanya gw'amabaare nakorota omu mwanya gw'obudongo. Baagira bati, mwije tweyombekere orurembo n'omunaara guhikye ahaiguru tubone kurangaanwa turekye kutaatanira hoona omu nsi yoona. Mukama yaashuuma kureeba orurembo n'omunaara ebi abantu baabaire nibombeka. Mukama yagira ati, reeba, abantu aba n'ihanga rumwe kandi baine orurimi rumwe. Kubarabe baatandika kukora ebi, omu barikuteekateeka kukora tihariho kiribarema. Katushuume tuhindahindure orurimi rwabo barekye kuhurirana. Atyo Mukama yaabataataanisa baarugayo, baabuga ensi yoona, baarekyeraho kwombeka orurembo. Nikyo rwayetirwe Babeli, ahakuba niho Mukama yahindahindwire orurimi rw'ensi yoona, kandi okuruga obwo Mukama yaabataataanisa baabuga ensi yoona. Oruzaaro rwa Sheemu. Oru nirwo oruzaaro rwa Sheemu. Kuyabeera aine emyaka 100, omwegyemure gumazire emyaka 2 guhwireho, yazaara Arufakisaadi. Kuyaherize kuzaara Arufakisaadi, yamara emyaka 500 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Arufakisaadi kuyamazire emyaka 35 yazaara Sheera. Kuyaherize kuzaara Sheera, yamara emyaka 803 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Sheera kuyamazire emyaka 30 yazaara Eberi. Kuyaherize kuzaara Eberi, yamara emyaka 803 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Eberi kuyamazire emyaka 304 yazaara Peregi. Kuyaherize kuzaara Peregi, yamara emyaka 830 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Peregi kuyamazire emyaka 30 yazaara Rewu. Kuyaherize kuzaara Rewu, yamara emyaka 209 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Rewu kuyamazire emyaka 32 yazaara Serugi. Kuyaherize kuzaara Serugi, yamara emyaka 207 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Serugi kuyamazire emyaka 30 yazaara Nahori. Kuyaherize kuzaara Nahori, yamara emyaka 200 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Nahori kuyamazire emyaka 29 yazaara Teera. Kuyaherize kuzaara Teera, yamara emyaka 119 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Okuzaarwa kwa Aburahamu. Teera kuyamazire emyaka 70 yazaara Aburamu na Nahori na Harani. Oru nirwo oruzaaro rwa Teera. Teera akazaara Aburamu na Nahori na Harani. Harani yazaara Looti. Harani yafiishe akiriho yagwa Uri ey'Abakaludaaya omu nsi ei yazaariirwemu. Aburahamu na Nahori baashwera. Izina rya muka Aburamu akaba ari Sarayi, n'izina rya muka Nahori akaba ari Milika, muhara wa Harani, ishe wa Milika na Isika. Konka Sarayi akaba ari engumba atiine mwana. Teera yatwara Aburamu omutabani na Looti mwene Harani omwijukuru na Sarayi omuka mwana, muka omutabani Aburamu baaruga kumwe Uri ey'Abakaludaaya kuza omu nsi ya Kanani, konka kubahikire Harani baaba niyo baatuura. Emyaka yoona ei Teera yamazire yahika 205 yafa yagwa Harani.